Remake the Ajawikam Daya Baubing. Repaywi Ngohong, Lan Nanantap Mashimanla Totot Vashun Kawai, Shian Jigan Ngakrata, Kung Tarada Kutumna Memorandum of Understanding Shoi Sahara. Militants grouply Mabung Pata, Mangaruk Hung Sakwi, Maringapa Jitata, Manipur Commandos being Kutlai Haitata, Broadest Sahara, additional SP Akali, armed militantna, Tukukui Shokta, stately law and order Kungzan, Ngahang Jitelu Shetira. Like Yangator, Achu the Tangkhul Express with Bao, Wungramphi Ngalung, in a Pamitale, Baubing he may sign and Nangarumsa. Kangaja dim lonwi, Aina Sambang de Kalay, Lan Kavangukui Maramli, Okrul Vivitina, Kanitangwi workshop Rungmi Hira. Karang Hongwi, Lan Natural Resource Management with workshoply, Radio Nguhuili. Ajahon Darik Mugada Shinitang, Haubokta, Aya Kupsanga. Workshop with Tikui Jiling Sunda, Karang Hong, Lan Kavangkui Kavai, Saragaji, Repay Kuung Bingna, Ningrin later Mayakangro Quirahira. Repay Li later clay Kuung Bingwi, Ngohong, Lan, Nanantap, Ena, Mishiman la Lake Kavai, Shian Jiganhi, Repay Kuung Zaikoruna, Ngak Ngurumda, Shiri, Shira, Tingnaruha Gala, Ngohongwi, Lan Totot Vashunda, Nanantap, Ena Lake Kavai, Karin Lehira. Ningrin Huya Zingli Mayakang Rock Shian Jigan Bingjia, Shiri Shira Mayasang Kavai, Sayok Apam, Kakai Palungra, Kala Sa Vanau Kai Maya Kasangadamni, Mapa Palungmara, Tingre Gazadamni, Ting Madu Kavai Shian Jigan, Hai Palungra, Luivatli Chemical Har Akuri, Kawori Mashichin Sakmara, Gongli Boyzen Gala Batrina Kai Kapa Masang Sakmara. Ramna kum kachita ting lingsangra, may masa papa paimera, gongli koreli shongfuli kamakau plastic mohar papamara, say kachipeng he kongnai kubing adam raijada chipeng palungrada mayangoroka. Lungher be guire kalhang nghui pungjam lure shimpung rizai kuno. Jingeroi Ngajanpung, Jingeroi Kulen, Jingeroi CV, Quingai, Tusom CV, Kung Bing Hina, Amoyuji Shoi Sahara. Ningrin Hiwivang, Vivitina, Repay Kung Zai Goruli, Vashun Kavai Sadale. Amoyuji, Taida Kalei, Kung Bing Nala, Masangla, Gudomda, Shoi Sara, Gajihan, Ladale. Workshop Chile Natural Resource Manage Kasali Regulating Measure Haikawai Kasa Kachot Kalei Maram Repay Ngalung President Somi Ksomoshina Page Teya Global Warming Gala China Satsu the Kalei Maram VVT Program Director Triplet Kazingmeina Hangjiteya Natural Resource Manage Kasali Forest Department We on Ngarutla Page Teya Imphal West Shong Manipur Police Commandos Bingna Kutlai Haitata Brodes Sajite Hira Arms Down Brodes Kasaji Imphal West Additional SP Morangtem Amitli Kutlai Sing Mi Bingna Tukutui Ochot Wiena Kashokna Arm Group Na ASP Imphal West We Shimli Razang Leka Sa Kayang Migahai Kala Ali Tukutui Ochoti Senior Officer na Babung Pada Manghanka Saktuada Commandos Bing Jina Prodes Kasana Commandos Bing Atumi Unit Bamli Kutlai Haikata Videola Social Media Lia Ngayawaira Pau Atishuda Militants Shakani Shikana Imphal West Additional Superintendent of Police Wishimni Rada ASP Ena Awi Security Guard Kanili Duktuyera Kalaji Police na Militants Bingli Titain Gasawi Vang Makamaya Kalayena Kashokna da Anti-TV Pauna Hanga Ochochi Dusteng Zin 1K Dokpam Leirak Imphal Eastli Bungshini Shikali Kashokna Ochochili militants being jina kari mati sakayang miawaji.
Commandos na ngaruka khangai leila restrain sakavai senior officers hangawa the protest kasana. Imphal West ASB na awi security guardly now the Kwakitel Kongjing Lekai Wena Kankwida Raj Medicity li Wanghahawa. Or Chodwi case tasang the investigation zatale kichi Manipur police na ex-li boast saya. ASB li tukukwiji kibashi na kala Manipur police na aming mapanmana. Ka bauzata kale taka or sakchili maite outfits arambai tengola zangaji. Acha hontang kutlai ngatanda kari kali arambai tengowi mitarukli titain sahawaji. Atumli Tuesday ngator tukokwina. Chuitili yarina police officer wi shim mangali protest sada mi bing jili chuhokawai demand wasai. Brothers kasajili ngzinshong militia krupla wakazangda M amitli awishimli shaumilaka tukotwinaji. Manipur Security Advisor Kuldep Singh na the printli kahang or chotwitili specialized police team senior officer na tanda kayona bingli tukui kawai raid zatale. Ka Manipur police officials wishong ainava commandos bing maring palakla lay. Armed group chili nguruk kakali effective fire mashijin by murder commandos bingli senior bingna restraint order mihawaji. Kutlai haita the protest kasaji Imphal West Police Commando complexly kashokna. Manipurli Kuki militants being in a shortcar with suspension of Operation SOO, agreement aprocate sakavai kabo lungsan lakaira. Kuki militants being the SOO azingli mahaiva kavai National Register of Citizen NRC implement sakavai kala Assam Rifles being the Manipur we in a kwitui kavai boda tampak apam ngata daitali protest pamjitay haira. Yarina shorkali kapo ngawauda Khwairamban kaitel Lamsang Wangkai Kwa kaitel kala Sakolban Salam Lekai Vakla sit in protest pamjitaya. Kuki militant group KNO in a KNI India we SOO agreement lay kawai 2005 kum Pekar Kwibokda 2008 kum tripartite agreement kwirai. Ka agreement kalejina militant outfits maling ming sakhaira ngalay hili Kuki migrants razang by mehaira la atomic games li training mi kawai ngasa haira da tarakana SOO agreement jili mamayala lay. Illegal immigrants razang naga leha tarkara la ayin li matung makanda kasa nisha or kutlai lay kalon hikatata mermay ngasagata SOO agreement kalejili protest sadale. 12th Manipur Legislative Assembly with session kapanga gazip pampokaira. Aya Governor Tangkhul Kamili law and order situation wivang shorkarna machat lakla ot sadalay kichihanga. Manipur Legislative Assembly members hang turuk wing chaili hang pangana aya week zip chili sure kuya. Governor Anusia wikina kahang rot kamaratli evacuation kasa kanini shiwivang shorkarna saklak ina yang sangmia. Safe kasabam washung kawai Manipur State Transport Service na yarili la katamnao tingmati shikali pungum pungwa samia. Security force na flag march kala area domination exercises gazat la chingri kahai wivang curfew kahai security advisor kabangsang chief secretary katar DGP hikatata hi kabangasang maram Governor Jina Hangsanga. Governor Anusiana kahang rot kamaratli sagzibingwi kashok zang kankana taikwi kawai Assembly members turuk kazang Crisis Management Committee la sema. State Security Force Kachiho, Central Armed Police Force we 198 companies, Army we 140 column the law and order situation we wang Chihoya Kachi Machansanga. Deputy Commissioner being Natanda District Level Coordination Committees la later Governor na Machansanga. Governor na kahang State Road Kamaratili mi Shakani Tarada Chiko Tisangaira.
Mawon sa ka hai bing wi shimkur bing di shorkawi lukamission ka kanang governor na pongshoka. Verification zadlaka mawon sa ka hai bing wi thaisali lupa lak taramia kachila hanga. Kasak sam ka pangatam nila state na rekasang hakasang at mga kakwi maram governor jina housely hangjiteya. 13th Federation Cup 2024 Senior Men's Bodybuilding and Physics Sport National Championship 2024 Wivang Ambana Trial Selection Rumikitale. Ngahanjili Manipur Team Bazang Kawai All Manipur Bodybuilders Association Ambana Achui March Tarik Chikotang Trial Selection Rumira. Abamna Amba Office Kuman Lambak Main Stadium Adamna Ngushun Pung Kanili Hapokraji. Championship Chile categorized Kutum Men's Bodybuilding 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 100 kg and above 100 kg. Men's Sport Physical, Women's Sport Model Physically Nghandra. 13th Federation Cup 2024 G Vasco Kowali April Kaying Tarik Tarukaina Shinitang Ngariora. Chui Trial Selection Li Ampali Mingjan Saga High Player Saikoruna Sheru Kwipairada Ningsang Saikoruna Trial Zankavai Association with General Secretary Yumlembam Sunandana Pau Mishoka. Citizenship Amendment Act CAA 2019 Regulation March Kajangwi Alungli Chishat Mihaula Bai Chitale. Ministry of Home Affairs MHAwi Announcement Model Code of Conduct Mararang Laka Shok Mangra Chitale. CAA we azingli Indian nationality hi persecute non-Muslim migrants kaja Bangladesh, Pakistan gala Afghanistan ni reka correct kachipat we aina India li yam kaka Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis kala Christian now bingli Indian citizenship migi gachina. Hili migrants kachihi December 31, 2049 atangda India li razang haira kasabing di kahangna. ANI bau atishura MHA officials na kahang CAA li Model Code of Conduct Enforce masarang laka announce sahura kala Code of Conduct hi March kajang hiwena hawok labaya ji. CAA with regulation ramping higher process digital aina zaki chida chui online portal la semayra da ANI na hanga. Tangkhul's Got Talent Season 1 we audition kupsangda mi tarada tarukli kabangkwi higher. Ngahanjili ningsang mi tumada kana ichichawi katem lemet chiteng rokta lungsan lak aina ngahan ngorok kahai tili yang laga next round wivang makok me madzui entertainment na mi tarada tarukli kabangkwiya. Ngahanli mangawa kahai chi shingdanao nimyopi mahung hunpun wi karkon hungbung now whistles BS nimsing CS Boy now mayor mi shaiza hungbung gazipung wi khorting kupai shimra siraru kong now hwansang pi wule teniam now kabangkwi W shimre nungbi kulen jinao so aungshi shokvao now Ashley lungleng jingjeroy CV now totting soro teniam now leshibem valui punyer now sochirin zero L Pungder now KA Songayai Jahong now Tishar now Ringpami Shokung now Kala R Langli now ST Tacham Hiping Hina. Tangkhul's Got Talent Season 1 hi Matsui Entertainment na Tangkhul Naka How Art and Culture Counseling Shikta Makok Kamena. Latvita Achui Kamataya Baubing. Repaywi ngohong lan nganantap mashiman la totot washung kawai shiyan jigan ngakrata kuung tarada kutumna Memorandum of Understanding shoi sahira.
Militants grouply mabung phada mangaru khangsa kui maringa pha chitheda Manipur commandos being kutlai haidada broadest Sahara additional SP Akali armed militant na tukukui shokta stately law and order khangzan ngahang jithelu shetaira Achiwi bao hiling chang haira bao ngana da kalai na tumsai korali ringa pha kala kamahaya zimik sho ngsa serana